ବୋଉ ଦେଖିବ ତ ପୁଅ ମେଢ ଉଠେ ଆଣିଛି। अभी ଇଏ ପରା ତ ବୋହୁ ଗୁଗୁଲିଟା। कथा कौन की ଥାଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଭଳିଆ ନାଳୁଆ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଆସ ଘରକୁ ଆସ, ରହ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରେ। एई टिके ओढ़ना खोल, चतुर्थी वीडियो करवा। अच्छा हो नहले आम स्टाटस पे छोटिया वीडियो करवा हैला। रेकर्डिंग चालू हो गला, एबे खोल। रेकर्डिंग स्टार्ट हो गला भाई, आड़े एपटे ए आड़े